Ipinchilo repi kun samla bapin perkat adu kata ke benta. Namar ngidan kam ya pi. Kacau beri ke dan kam ya pi. Bapin mi sekamat bapin pulit kot bah bapin ye kun ni ke exam per kenang bapin yo kerdan ki bah bapin yo ban syakri. Ya geri bakacau beri. Kumshi benta ban ai men sim shu iki samla haki kerdan puli jengki bakin poi sakathong hakalai tarik unai lur ar hajar ar ho ar kaseng samla maulai nong pedeng kalapen kup buram mesh phongut ki samla puli kasnong maulai nong pedeng ki ba pas baha haka examen class 10 bat 12 hakani kasngi kaseng kalapen kup buram ru ya uba hearing sang pliang ubalong coach uba pau baha haka jilla ban hikai football ki samla haki club ba pher bat udai ru coach uba ningkong ban penrung I league ya ka Shillong Lajong football club Lapan ku buram ru ya we ukhna ubadon ka jingduna hagadu khotmen usamla keni shampang kharjana ubalong ubashlur banerap e we long kmi ibasha lute haki runar hagani ka jingalang layadon lang UMTC kamalai constituency uba tebol pathau ubara long ukongsan haka jingadon rengkat lang uba pi kongsit urang ba shnong kamalai nong pedeng u president ka seng samla maulai pelun uba Samuel Biam usamla Simran Sim sekretari ka seng samla maulai pelun kinong kit kam ka seng samla maulai nong pedeng ki kemi ki kpa lambat kiwe Tadamir. Nyaban pensiluri kun samla jungi bikin long hadu kata. Bamsta pia pulut por, damir pia pulut por. Namar ketahi kanira bapinang la shu bangkiu sakamat hagi cing puli ke jongri. Kapakong sandu kalau mapin perkat nagabanta kumno bapila ban poi sakamat bapinyo ban syakri ya kasnong kecongpi ya gari bakajat beri. Isu buram bakidan kun samla nak snong mulai menta kibadang sian inaktif mo kini kibelakio kertan kebabiak ya kan yang lakaran di academic award bapelong ke HYC ya kebang apa nakalian ke office bakini kendu to officer po central office berdipet ya ke GST ke goods and service tax dalalai tak kiwan itu karena kita tes sutenat haban ya kendu itu ukana samla babat ya ke post deputy commissioner jong ke GST central GST jong state government budi YRS dan keling ongoi kurten kuno gitu karena kurten Bas Spencer dia kun di bawin periat belum IAS officer pemi nak senang mulai jungi banpat akadan chief secretary mentau pun jungi ulapat di kerdan deputy uyale ya ke civil service exam hoi kamla ban poi ya ke IAS IPS hari poi ya ke IRS kepada ke benta ke basau jong civil service exam ni pensilu repi kun samla bapin poi bapin perkat adu kata ke benta namar ngidan kam ya pi kacau beri ke dan kam ya pi bapin mi sekamat bapin pulit kot bah bapin ye kun ni ke exam per kenang bapin yo kerdan ki bah bapin yo ban syakri ya geri bakacau beri mentah sekretariat dap KIS ki pada nabar sudah tengtang ka ini bani kendu iki maki kinum da sutu than ni kecing ye jungi herila dang idon ki beri lejong kan besuk yangi pe mentang yo ye usar Donald Walang belum chief secretary hadian jungi madam Rebecca hari hadian jungi yang imi asu chief secretary kasi nama mundan su jataka kun samla bi kajing put ko puram ke jongpi oka namta jongpi dak ba kaseng samla ka pelong ngai scam ba ko si ke seput ko puram ya pi haki kerdan ka pipin sepoi ka benlong kajing sarong ya ke sinong ke jongi ke sinong molai nok pedang kan long kajing sarong ya ka molai constituency bangi kimi nanti ba nakini spongot boro spongot deban tensan haki benta ki per ki boleh ai kasap ipi bapinyo ban pen urlong ya kata ke jingtu ke jongpi ke ban long ka lawai ke ba ke ba itanat bat ke banora ke nam ke buram ya ka ye ke sem ke jongpi ya ke sinong ke bapi pisang bat ke mol dengan skap ba da ini jing ai mesim jong kasang samla mulai nok pedang hapo ka jingaram jong presiden wa sekretari jong kasang samla mulai nok pedang hi ngai skap ba kinang mi shushu shibut ki samla puli ki ban nangkiu syafrang nangkiu irat haki kam puli bat kham tam ke ai ka bangidon kam shushu ba ki samla puli ki bala kham nang kham start ba kin mi shushu haki jili ban ya syakri haki kam pat ba kham tam haki kam shinong kam thau ha kam sinsyar kadar bar habaro ki benta lada mi hi ki banang ki start ki bala tip ki bala kat nu kan internet ka jing ya ka imlang kasalang ka jungi kanu kanang itenat syu kana penbahas syu ya ka imlang kasalang ka jungi